mo fanua. Ta ua fo parmia. Le 1.5 million sila nga faanganga mo forensic audit. Ale mauai fo I sunga le parmia. So le langa involve fo I o ki kasamo. Actually. Tu kalino. Manua a maielem ta upulea. Mana tua fo ile na tata la north wa leva na I 5 o le whainga malo tausi le tato forensic auditing. Yes. Leva na ia lato ai le I whaia le chocom. O lea me o iai. Ngā lilo le ele whainga malo tausi. A o le ale mela le wani ai mai ai. Ala le mele sa ngā lilo ai. Ua muli. La me wa involve ai ia tato o ki Samoa. Ele o iai se mea iai se involvement alo I o ki Samoa. E na o le company le fafo le na mai ai. O le me ela le sa malanga mai ai ia lautimu ia maaru masau. Ona o le whainga o nei fa ala tua ia na whai. Ia whaftai. Le tio awhai mai po le me la to e lwai tupe o kika manar mau mea. Le ai e tu lo wale whafonga anga Samoa e mai se whainga malo le fionga ne lipania. E le va le whainga malo le utulai mai. Wa tele mea corrupt. La to e sili le fia matalia la to ia o se mato mistake. Ona e o la to sa ili le amitonu, sa ili me moni. Wa e o le afoi. Wa e o le awala papa le ai. Pape se fulu su familiona fa ye ngar fa kilomika le. Ele se awala papa. Ele se awala papa o le awala. Oi o le awala. O le awala. O le lua afe lo sufa. Le lua o lua tolu. Le safa yele le foi le reunion ale a onga pesinga. Le na walwai ma ua manfui na ma wai Ma te atu la. Man tua le wa o yu lai le na fai yele le foi le reunion. Ai o ke topa le chokom. Wai vai le ye yu lai se tema o ke topa to e tolu masin tu la epa. O te watu e te lele malai la kapi. La fua fatana yai. Te lele malai la kapi. Ai pena se kuata o le malai la kapi. O le fato ata usua o le awala. Le fato ata usua. Io e. Ia le lano to la tu ne fainga palota. Ai e te le mamau ia le afo le rugby field. Le awala nei mo fai. Ai fai le uma. Lo que fa pe se o ne ai. Man tua le la tu tia vi le fai fo loi lalo ma tolu loi nga yasi umu. Ia ole tau fasi si unga tau le manga tolu i nga lefta amata na sua mai ele awala. So e mata tia. Male si mea fa me le mai generalize mai le mai ngo me fu ai le mai mai noa le me pi o me na request ai le vanga. Ora no winga na le 1.5 million na le e si le fia lana to tongi matatu o ki kasamo. O le mena mana tua le 1.5 e sau I fafo. Ia. Ile o kisa o kikale nei New Zealand. Ai en mantua foi la. Wa nga le tula I mai o le tato fai ngā malo fo. Le la o tu ai la le ia mantua o paunga le te o matavoi. O ia le o longa matafa yoi o le anga va amato mai o su tusi a. Le la o tu lo ia te iena te ina le vaenga e sa ilia le lipoti le o le COVID o le forensic. Yeah. Ai pei lai whaate I la le fionga le Minster. Ina ua ilo I fo le lipoti. O le whaasawai ma le au o kika Samoa. A le iloa o ai inga ia na whai o le forensic e mai fafo.
E leise involvement sa Samoa. Ona sa pui la I so tanga nei ma le tūlanga lea. A le wa te I wa whate I ai. O le fesili la tātou te fesili foai. Who is behind all this? O ai lei tuo nei mea wa whai. E me tonu ala le tau le fraud. Because lai manino ele taimina wa a mai le tala le a su ele forensic le la sa tau sa ili po fele company New Zealand a mai sa o ya New Zealand le ai se le ai man tu la e pana mana o e fa ngaia ia la usu tu si al malo sa mo fa pena fo toi la to mai ya a le tulanga lenga a mai la io le bid batu nei New Zealand a le la woni no ai nei ia a io te faftai la vale alofa malanga leo le tua I le to mai ma mafaufaunga le lei I le whainga maro le ei nei. Wai, le la mana o whaato pe lau le whaapea lawa ato o toa mea umale ai. Le la whai le suenga I. Nei lo manino I la I. O ani wha le tono. O ani mea ua whai. O ani mea ua whaapipi. O ani mea ua avesea. I le tato forensic lea. Mana ia. Taro sia lava. Ia tuai. A ia mai. Ora mea te whai atuai. La mena nofo umia ia la tau le mea. La mena umia nofo. Na ora te mana tuare tala al minstalia faude na I. Na sui mai ia mulpola. E iei mea onga I tutono o le lipoti. A te o sau nofia meilan sau nga mulmuli nei ia mara interview martumate vele o lula sua. Pe me ele me se me onga. Afaran me la tupunei. It's Fiame's word against the former minister. Yeah. A ye ni fale tonu. O le fesiri nia la. O ile la tu silima ia le te mai tai sa ven pandemia. O le atu silima la fa pe o mea pipi o poni fale tonu o whatever na fai el minsta. Yeah. Tatu tatalier forensic. Ia alu tatu. Le tala whanga tu le pa o matau sango a pipa le maua se ilonga e mai ai su enga I wa fai e tatu whainga malo. Wa le lei fole na o lava lato e fai le su enga e maua sa o e lato le tali e wha malia I nai lato ma a mai le mea moni I la tunu.